telur nih. Oke guys, ini dia babi guling Bu Kadek. Halo teman-teman, kembali lagi di Rata Channel. Hari ini saya sedang berada di Pondok Sam-Sam Guling Bu Kadek. Ini tepatnya daerahnya di Mengui, di sebelah Taman Ayun guys. Ini ada dagang babi guling sama sam-samnya juga. Yeah. Pondok babi guling Kuah Momok. Ada sambil rekam nih? Ada sambil rekam kah? Ada. Kenapa ini? Ya, saking sembung nih kah? Oh, sembung Iya. kenapa? Keranjung. Oh, kerang ya? Iya, keranjung. Kalau mau jam gitu. Ada pasar nih kah? Enak radana. Iya, Oh, pasar. liona enak. Iya. Bu, kayak ngelakin parik kan? Oh. Si Ayu Sukerni. Ijo kadang kawin. Oh, silakan ya ampun. Nak masuk di semit kan? Oh, di semit nih kah? Oh, pidoan kok tahun 92 kok. Woi, Bu, kenal aja deh. telur nih. Pun masih cinta kemana dia kawin? Iya. Orang Yong pun. Keranjung nih. Kan apa kan udah kena jadi mesti. Ini jangan kau jeroan nih kau. Nang kangen nih kok? Di candi SMP nih kah? Nih kok apa menang kangen? Oh, nggih, yang patah. Nih kok ampun si Ayu nak ya biju ya. Iya, nggih. Ini bukanya dari jam berapa nih, Bu ya? Delapan. Iya, Bu. Babi guling. Ini guys, ya babi guling Bu Kadek. Wow, ini kayaknya enak banget guys. Oke guys, kita coba babi guling Bu Kadek. Mari makan guys. Gorengannya guys.
Enak banget guys. Sambalnya enak banget guys. Kulit tapi gulanya. Mantap. Tinggal kerupuk babinya ya guys. Oke guys, nasinya udah habis. Pokoknya enak banget. Jalan apa? Biwas tahan nih bu. Jalan. Rarai nih punya ya? Jalan ngurarai dah. Rarai ya? Jalan yang pasar Bedugul. Kan tahu bang.
bukan, 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 bukan,